bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pastor Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza ku telefone yawe? Ja kuri YouTube wandike Pastor Jackson Nkeshimana, urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone, wibuke kubusangiza n'abandi. Turatari muri kwa kwezi ko kurengera abandi baburi. Tungali katika ule mwezi wa kupata mali wengine walikosa. Agateka kabiri tuza kwiga no munsi kavuga ngo kwa kipande ka pili tusoma leo kanasema ugiye kubija imbere y'abandi. Unakwenda kuvikula mbele ya wengine. Amena. Amen. Nubwo tuza kubirongera hamwe twese abandi baburiye. Ijapokuwa tutapatia si wote mahali wengine wamekosea. Ariko jewe ngiye kubijya imbere y'abandi bose. Lakini mimi nakwenda kuvikula mbele ya wengine wote. Bira mugeza ati nije ngiye kubijya imbere y'abandi bose. Mwambie mwenzako mimi nakwenda kula mbele ya wengine. Nimba ari nyishu ugiye kwironga imbere y'abandi bose. Kama ni jibu nakwenda kupata mbele ya wengine wote. Ego izo ni za kweli. Hallelujah. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwira ko tuzoba imitwe ntabwo tuzoba imirizo. Neno la Mungu linatuambia kwamba tutakuwa vichwa, tutakuwa mikia. Ndarivuze nabi. Tuzoba umutwe apana imitwe. Tuzoba umutwe ntuhavugira imitwe myinshi. Tuzoba umutwe ni tuzoba umurizo. Tutakuwa kichwa, hatutakuwa mkia. Munyemera duhaguruke dusome gusubira mu Byagezwe 28 kuri 13. Munikubalie tusimame tusome Kumbukumbu la Torati 28:13. Gusubira mu Byagezwe 28 ku murongo wa 13. Kumbukumbu la Torati 28:13. Uhoraho azobagira umutwe ntazobagira umurizo. Muzokwama muri abo hejuru, nimuzoba abo hasi. Amen, amen. Nimumvira ibyagezwe by'Uhoraho Imana yanyu mbagera uyu munsi mukabyitondera mukabishitsa. Amen. Yesu abahezagira cyane. Reka tukomere Imana amashyi menshi. Acha tumpigie Mungu makofi. Iri ni sezerano ry'Imana iduhaye. Ili ni agano la Mungu anayotupa kwa sasa. Yuko aho jezoba ndi, kwa maana mahali mimi nitakuwepo, aho uzoba uri, wewe mahali utakuwepo, nuzoba uw'inyuma, hautakuwa wa mwisho, uzokwa muri uw'imbere, utabaki kuwa wa mbele. Nuzoba uwo hasi, hautakuwa wa chini, ahubwo uzoba uwo hejuru, bali utakuwa wa juu. Uzojya ibyo umutima wawe ushaka, utakula kile chenye nafsi yako inapenda. Amena. Amen. Amena. Amen. Nubwo kuri uno mwanya ushobora kuba wugarijwe, ijapokuwa kwa muda huyu una mazingira fulani, nubwo kuri uno mwanya ushobora kuba uri mu kibazo kigoye kumva, ijapokuwa muda huyu uko katika swali ambalo liko lizito kusikia, hari ibibazo n'ibibazo, kuna maswali na tuswali, hari ibihe ucamwo, kuna nyakati unazozipitia n'inshuti zikakuvako, hata
ndugu zako wanakuondoka, n'abagenzi bakakuvako, hata marafiki wanakukimbia, no muri eglise bakaguhinduka, hata kanisani wanakubadilika, na pasitoro akakwirukana, na pasta na mchungaji anakufukuza, na mwarimu akakwirukako, na mwalimu anakukimbia iko, n'umwana wivyariye akaguhinduka, hata mtoto wa tumbo lako anabadilika, no muvyeyi yakuvyaye ugatangazwa n'amajambo asohoye. unakuta na mzazi aliyekusikilia machungu, unakuta na maneno anatoa sio au ugeza hanu nyahanu, hapo unakuna fika wakati ariko mzito, naho nyene lakini hapa uzokwa muri umutwe, utabaki kuwa wani kichwa. Amen. ariko niwitondera ivyagezwe vy'uhoraho, Lakini ukishati amri za Mungu. Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Ivyo uri kuracamwo, Yale unayoyapitia, hari igihe wibaza ko ari binini cyane, kuna wakati unajiwaza kwamba ni magumu ama ni marefu sana. kandi koko ni binini kuri wewe, Kwa kweli ni vigumu tena ni virefu kwako wewe, ariko nuko utarumva ivy'uwundi. lakini kwa sababu hujasikia mwenzako naye anayo. Uri mu mpimba, Ukiwa gerezani, ukabwira umugenzi ati muri mwese mu mpimba, ati aturazi ibibazo je mfise, unaambia kila mtu gerezani, mnajua matatizo mimi ninayo. abanciri igifungo cy'umwaka wose ndi ngaha, Hapo walinikatia kifungo cha mwaka wote niko hapo. uwo mugenzi agaca kuira ati je banciri imyaka 2. Huyo rafiki anakuambia mimi alinikatia kifungo cha miaka 4. uwundi ati impande yanyu akaca batwenga ati je ni imyaka 5. Wengine pembeni yako mimi ni miaka 5. uwundi akababwira ati je banciri ugo guherayo. Wengine nati mimi balinikatia kesi ya maisha yangu ataishia hapa. Utasema nini tena? Usovugiki kandi. Hari igihe wumva umenga urahinyagaye, Kuna wakati unasikia kwamba vile unaumia kidogo, kumva umenga urahinyagaye ugatangura kugenda buke buke umeze ukuntu, unaanza tembea kidogo kidogo, wahura n'ugenda ari kamguru, ukikutana ule mwingine anaenda kama mguru, ucuhora unafukuna nyamanza. kamguru nawe akavuga ati je bisikibazo cha hatari. Mwingine ati mimi na tatizo ya hatari. Kamguru ati ngorane, Ati je mimi na matatizo, ngenda kamguru, mimi natembea kama mguru. batusanga ugenda na bekiye, Unakuta ngine anatembea na beki, afisa kaguru kamwe. iko na kamguu kamoja. Bongo kweli? Kweli. Ujagendera ku kaguru kamwe, Yule anatembea kwenye mguu akavuga ati je mmoja. Imana yaragibagiye penyo. Anasema mimi Mungu kanisahau. Katahura n'uwavuza, Akakutana ule mwingine anajiburuza chini. hari icyo asubira kuvuga. Kuna kingine ataongeza kusema. Waunda yavuza, Yule naye anaburuza chini kisusu. agacahura n'utagira amaguru n'amaboko babaho. Anakuta na wengine hana miguu hana mikono wao. Waunda atagira amaguru n'amaboko nawe agacahura n'utayagira kandi atabona. Anafika na kutana na wengine mwenye hana miguu hana mikono tena haoni. Burya ibibazo bigenda birutarutana. Pale matatizo yanazidiana. Ico kibazo ufise nubwo ari kinini kirarushwa. Hiyo shida unao ni kubwa lakini kinazidiwa na kingine. Woshaka ukwiha amahoro, Ukitaka unaweza jipa amani ndani ya moyo wako. ngugira wiyahure, Tunataka ujiue. wihoye iki? Unajitesia nini? Ngo umudamu umwe ngo yaragiye kwiyahura, Mama mmoja kaenda kujimaliza. ngo kubera umugabo mufashe nabi, Kwa sababu mume anamkamata vibaya. yagira ngo yite mu ruzi runini nkakuja kwa Rusizi. Gwetaka jitie kwenye mtonyi mkubwa kama Agire Rusizi. yitamo, Alipotaka kujiingiza, azabona uwundi nawe ngaho nawe agire yitamo. akaona wengine naye anataka kujiingiza kwenye mto. Hama bacha barabazanya ati we uri ngaha kubera. Wakaulizana, sasa wewe uko hapa kwa nini? Umati jengere niteye umugabo amfashe nabi. Mmoja, mimi nataka nijitupe maana mume wangu ananishika vibaya kabisa. Undi nawe yari umukobwa amaze imyaka yose atararonka. Ule mwingine naye kwa ni binti anamaliza miaka mingi bila kuolewa. Ati je Imana yoma basi nk'uwo basi. Basi mimi Mungu basi angelinipatia basi yeye wa kunisumbua. Atuma ngora mugabo mbenda murozi. Lakini anisumbua lakini ni mume wangu. Je noretse kwiyahura. Mimi ningelijinyonga. Waunda ati kumbe je biracagendeka. Ule mwingine kumbe mimi afadhali wa ndugu. Ubwo nyene haza uwundi Hapa pakaja mwingine
afise abana bamugoye, ana watoto wanamsumbua kiasi kikubwa. agira yiteza abona uwundi nawe araje. Alipotaka kujiingiza kwenye maji akaona wengine anakuja. Barabazanya ati wewe sasa ni nini wewe mbona nikuta? Wakaulizana none wewe nibiki kashako tukubona. Umati jabana barangoye jengira niteme. Eti mimi kizazi watoto wananisumbua opara tu mimi nijendete. Unati ndingumbi myaka yose. Ungena mimi nitasa miaka yote. Noronga nanje nabo bangora basi ngapfa kuba ndabafise basi bakangora. Ningelipata tabasi wa kunisumbua hao tu. Ivyo bamwe barirana nivyo abandi baririra. Yale ambao wamoja wanaliana ndo wengine wanalilia. Narigeze kugera ahantu hari kiriyo bambira ngo umuntu yiyahuye. Niliwahi fika mahali kwenye pako kilio akanambia kuna mtu nza kubaza impamvu yiyahuye. Nikauliza sababu gani alijinyonga. Bambira ngo yarabanye nabi n'umugore wiwe. Wakasema alikuwa anaishi vibaya na mke wake. Ngo maze ngo atabwira umugore ngo nzoza kwiyahurira iwanyu kugira ngo polisi zibafunge. Afu akambia mke wake nitakwenda kujinyongea kwenu ili polisi wafunge. Hari abahungu bari ngaha benshi babuze n'uwo abagora basi. Kuna wengine wengi walikosa hata na huyo kuwasumbua wanaume wako hapa. Umenga abahungu ntibabura barabura. Wanaume wanakosa. Wanakosaka. Ariko yarose n'uwa mugoye none yache yiyahura. Lakini alipata tamu ule mwanamsumbua anajinyonga. Ibibazo rero ni byinshi. Matatizo ni mengi. Mu Bwisirayeli rero katika wana wa Israeli harigeze kuba ibibazo bimeze nk'ivyo. Palikuwa matatizo ya kufanania hivyo. Aho abanyamibembe ambapo wenye ukoma bari baraciriwe kwiteka. Walikuwa wamekatiwa Imana yari yaravuze ngo Mungu alikuwa alisema eti abanyamibembe wanaogua ukoma wote bambara gafukamunwa wavae kifunga mdomo. Reka tubisome. Karanditse ngaha. Inaandikiwa Sakubu ni izina ry'umuntu. Sika leo kahozeho kaliwahi kuwepo. Reka dusoma Balewi 13:95. Walawi 13 13 ku murongo 45 na 46. Walawi 13:45 mpaka 46. Turasoma mu izina rya Yesu. Kandi umunyamibembe iyo arwaye iyo ndwara agende yambaye impuzu zitantamutse, ahamburuye umushatsi wiwe, yifutse ku munwa. Niko Bibiliya zanyu zanditse. Nisika gafukamunwa. Na Bibiliya yanyu niko byanditse ko agenda yifutse ku munwa. Na Bibiliya ndo gisina ndiyo. Reka dusubiremo urabe ko ari byo. Kandi umunyamibembe iyo arwaye iyo ndwara agende yambaye impuzu zitantamutse, ahamburuye umushatsi wiwe, yifutse ku munwa, agenda arasemerera ati ndahumanye ndahumanye. Kuri 46 iminsi yose akirwaye iyo ndwara azoba ahumanye, mbere azoba ari gihumane, abe ukwiwe azabe hirya yaho mushagaje. Imana idufashe cyane. Amen. Aba banyamibembe hao wenye ukoma bagaragara nk'uko umenga bahanywe n'Imana kuco batazi. Walikuwa wanaonekana kama vile wameadhibiwa na Mungu bila kujua. Kugwara si icyaha, kugonjwa si dhambi. Ongo kweli. Abantu baragwara, watu wanagonjwa kandi bitabavuye tena vikutoka yeko. Ongo kweli. Kweli. Aba banyamibembe aba yarafashwa n'imibembe. Hao wenye ukoma anakuwa amekamatiwa na ukoma, kandi bitamuvuye ko siwe yabikoze kugira ngo agware, tena bila kutoka kwake maana ya kujisababisha ugonjwa. Ariko Imana iza kuvuga ngo umuntu wese azokwirenda akagwara, kwirenda ndabishizemo, umuntu wese azogwara iyo ngwara. Lakini Mungu akasema kila mtu atakayegua ugonjwa huo ukoma bazamushire kure yaho bashagaje, wamtie mbali na mahali ambapo wanaishi, yitandamurire ko impuzu, ajichanie ko nguo, yambara gafukamunwa, avae barakoa, acagenda ko minduru, alafu aende akipiga ndahumanye alafu aende mbali ya wengine, agende kure y'abandi. Jamani, kuna jaribu kubwa kama hiyo. Mbega hari kigeragezo kinini nk'icyo. Warwaye utabishaka, umegonjwa bila kutaka, Imana niyo itanze itegeko la gushira kure, lakini Mungu akatoa amri wa kutia mbali. Ariko hari abanyamibembe banengira mvuge. Kuna wengine wenye ukoma nataka niseme. Ngira mvuge ku banyamibembe bane. Nataka niseme kwa watu waliugua ukoma wanne. Barwaye imibembe nk'uko. Waliugua ukoma hivyo hivyo. Ihanga ry'Abisirayeli
bashira kure nk'uko nyene. Taifa la wana wa Israeli wakatupilia mbali hivyo hivyo. Hari Samaria. Ilikuwa Samaria. Barashize hanze y'igisagara. Walipowatia nje ya mji. Abasamaria canke Abisirayeli kera ibisagara byabo bavyubaka na clôture. Samaria ama wana wa Israeli miji yao hapo awali walikuwa wanaijenga kama vile ukuta, wanatia ukuta. Ama wakachoshaona portail. Hapo wanatia na portail. Basoka mu gisagara baja kulima. Wanatoka mjini wanakwenda kwenye mashamba kulima. Bagiye no kwimbura. Na wanakwenda kuvuna. Ico gihe rero hiyo nyakati sasa Abasiria baza kubatera. Wasiria wakaja kuwashambulia. Babatingira kuri portail. Wakawasubiria kwenye portail. Barazunguruka nico gisagara chao. Wakazunguka mji huyo. Abisirayeli Waisraeli muri ico gisagara cha Samaria niyo yari kapitale. Katika mji huyo wa Samaria ndio ilikuwa ni kapitali, mji mkubwa. Na wasohoka hakuna aliyetoka na winjira hakuna aliyeingia. Uziko aba banyamibembe bari hanze y'igisagara. Unajua kwamba wenye ukoma walikuwa nje ya mji huo. Bahora bahabwa injana bari mu gisagara. Walikuwa wanapewa chakula na watu katika mji ndani. Nao nyene bakabatera kugira ngo ntibegera. Na hapo wanarushia kusema wasisogeleane. Sasa abanyagisagara barugaranye. Sasa wale wenye mji wakafungiwana. Abanyagisagara nabo wale wenye mji nao bazagura n'ibyago. Wakakutana na matatizo. Ntibashobora gufungura. Hawakuweza kula. Ntibashobora kuronka ivyo barya. Hawakuweza kupata chakula. Kugezaho paka umutwe w'indogoba kichwa cha punda wagurwa shekeli z'ifeza 80. Ulikuwa unanunua shekeli za fedha 80. Ichaka iki Kirundi rero munyihangane ndakivuga niko canditse muri Bibiliya. Ichakana c'amavi y'inuma chaine cha mavi ya ndege chagugwa shekeli z'ifeza 5. Ilikuwa inauzwa shekeli ya fedha 5 kugira ngo bakije kusema wakule. Amavi y'inuma kuyavuga cyane umenga birateye isoni. Mavi ya ndege kusema sana na reka jewe ngerageze kuvuga mu mvugo mbabarira amatwi mvuge umwanda basi. Tuseme uchafu. Ibazaho bari bageze. Jiwaze mahali walikuwa wanafikia. Wewe urahageraho. Wewe ushapafikia kiwango hicho. Aho uja kugura mahali ambapo unakwenda kununua irobo. Ichakane ni robo. Cha 4 ni robo. Enka irobo. Robo y'umwanda w'inuma ya uchafu wa ndege. Bagapima. Wanapima kabisa kwenye mzani. Turanyi irobo ni kwiye. Tunaniba robo. Irobo ni kwiye. Roba yene. Uyo mwanda wo ungana gute? Ndibaza ungana gute? Nikiwaza kama huyo uchafu unapata hivi. Sindawubona ndibaza ichakane cyungana gutya rero. Sasa cha 4 cha upata hivi. Sinibaza ko inuma yo ifise umwanda ungana ni biye sinzi. Sijui kwamba ndege wana uchafu kama Amichakano kachikugura ukagitahana muhira ugiye gufungura n'abana. Cha 4 unakinunua unakupeleka nyumbani unakula na watoto. Sugutabiza oya. Simbolea hapana. Sugutabiza. Oya. Ni kwenda kula. Kugenda gufungura mukanwa. Nikaza mugeza turashika hagera ngaha. Tikise mwenza kumwambia ushafikia kiwango kama hicho. Mubaza ati none urizwa niki? Mwamuliza sasa unalizwa na nini? Mubwira ati nta imani togukura. Mwambie hakuna mahali Mungu asipokutoa. Ndakubwije ukuri ko naba Imana yabatabaye. Nakwambia kweli na hawa Mungu aliwasaidia. Nuko yabatabaye nawe igiye kugutabara. Kama giza aliwasaidia na wanakwenda kusaidia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amena. Ichagatatu no cha danger. Cha 3 cha shida zaidi. Hageraho batangura kujya abana babo. Pakafika kiwango wanakula watoto wao waliozaa tumboni. Babakopeshanya kwinyama. Wanakopeshana kwa nyama. Bakumvikana ati jewe nje uyu wanje. Wanasikilizana mimi acha tuchinje uyu wa kwangu. Dusangire gwanje. Tuchangie uyu wa kwangu. Ama ejo tuzoje gwawe. Alafu kesho njaa ikitupiga tuchinje wa kwangu. Na uziko batajya n'abagore babo. Hakuna isiyejua kwamba uko nakula na wake zao. Na uziko abagore batajya abagabo. Hakuna anayejua kwamba wake wakukula waume zao. Nibaza basaza bo bacha cisha kubuhomba na kare yarasigaje imyaka mike. Nikizani wazee sasa ilikuwa ni shengu imana alikuwa anabakiza siku chache. Nikimuga chocho ndibaza cyari bavuga ati nani cyo cyari kitumariye. Kama mlemavu na wazo walikuwa nasema huyu hana faida ta. Ndibaza wapfa nibihenda ngo baje guhamba ndibaza bacha
marira aho nyene. Nawaza aliyekufa kuwa naenda kwenye mazishi mbali walikuwa wanakata. Umunsi umwe umwami ariko aratembera hejuru y'urukuta. Siku moja mfalme anatembea juu ya ukuta. Ahura n'abadamu babiri bariko barashwana. Akakutana wamama wawili wanabishana. Baca bamucisha urubanza rumunanira guca nawe rwo kunaniye. Wakamkatisha kesi ikamshinda kukata na wewe inaweza kushinda. Umwami ati mwami, mmoja akamwambia mfalme, uyu mugenzi twumvikanye ngo duhane tujye abana bacu. Huyu rafiki tumesikilizana tukule watoto wetu. Barasangiye iwanje. Tumechangia wa kwangu. None hageze ko azana rwiwe yaciye amunyegeza. Sasa inafika kiwango lati wa kwake anamfichika. Sabira baza azare tumuje. Sasa niombea mlete tummalize tumkule. Uri umwami wobyifatamo gute? Kama wewe ni mfalme utakata kesi yake. Muzane mumuje. Utasema lete mkule. Cyangwa ucuvuga ati ahubwo muriko murica abantu we nibagufunge we. Mwari umwana. Ama utawaambia muko mnaua watu mnawakula wewe wafuge mmekula mtoto. Yarabuze ingana ruca. Alikosa gisi ya ukata kesi. Umwami arakoma induru ararira. Mfalme aritanamurira kw'impuzu. Akajicheneko nguo mfalme. Acararahira. Akaapa. Ati jeni ndica Elisa. Eti mimi nisipomuua Elisa, Imana irakabimanira. Mungu aniadhibie kwa hicho. Kuko iyo Mana ya Elisa ni duteje ibyago byose. Maana Mungu wa Elisa ndio anatusababisha hayo yote. Burya abantu bisi bahuye n'ibyago. Pale watu wa kidunia wakikutana na matatizo, baca baraba twebwe dukijije ngo nitwe twabibateye. Wanaangalia sisi tuliokoka eti sisi ndio tumesababishia. Kwa Imana yanyu niyo yabiduteye. Eti Mungu wenu ndiye akatusababishia. Imana mugabo iradukunda. Lakini Mungu anatupenda. Imana yakunze Elisa. Mungu alimpenda Elisa. Burya ntacyo bamugize. Hakuna kitu walimfanya. Amena. Amen. Amena. Amen. Burya Imana iradukunda. Pale Mungu anatupenda. Na ikibazo cyoba ari kinini kimeze gute. Hata tatizo ikuwe kubwa aje. Na kibazo gishobora kuza kirenga ukwizera kukurimwo. Hakuna tatizo inaweza kuja inapitilia imani ulionayo. Umunsi uzobona ikibazo kiduga. Siku taona tatizo inapanda. Menya ko nawe mu muhemu waduze. Jua kama katika corona umepanda. Burya ntabwo tugira ibigeragezo bingana. Hatukui na majaribu yako sawa sawa. Uvise mu mwemu hato arongo tugeragezo tuto duto. Anayekuwa na katika kiroho padogo anakuwa na tujaribu. Ukuze mu mwemu kwa kura n'ibigeragezo bigenda biduga. Yule na komara kiondo igisi majaribu yake inazidi kuwa makubwa. Ayaga pimo. Kuna kakipimo no kwita bigeragezo metre. Naweza kuita majaribu metre. Gapima ibigeragezo. Kanapima majaribu. Kama nyukwizera kwa ukenda kuduga gose. Kakiona imani yako inapanda sana. Katakare kulia ibigeragezo nabyo bikaduga. Kanafika kanaachilia majaribu inapanda. Ariko hari icyanzo uhoraho yasize. Lakini kuna mahali Bwana ameacha. Ule mlango ambao Bwana amewachia mdogo kule. Kuja mjango Yesu yalete haria. Kuna mlango ambao Mungu anaachilia ambao utaupitia hata kama mambo yamekuwa mabaya. Hari umujyango Yesu arekura kugira ngo naho ibintu biba bimeze nabi ugacamo. Ni naho ibigeragezo bizoba ari binini cyane uhoraho yarasize icyanzo ushobora gucamo. Nilikuwa nasema ijapokuwa majaribu ni makubwa, Bwana ameacha mlango utakaopitia. Ayo magerageza ntabwo azakwica. Hayo majaribu hata kuua. Ibyo uri kuracamo ntabwo bizokwica. Hayo unapitia hata kuua. Nubwo ushaka ukareka kurira. Hata kama uache kulia. Nubwo ushaka ukareka guhemuka. Hata uache kusariti. Umurundi yavuze ngo umara guhemuka ngo ibigori bikera. Murundi kasema hivyo. Ibyawe birahari. Ya kwako yapo. Kandi hari chanzorao yasize kugira ngo ucemwo. Tena kuna mlango Bwana amekuachia ili upitie. Dusomya Abikorino ba mbere 10:13. Wakorintho wa kwanza 10:13. Haravuga ngo nacabagerageje kitari cy'umuntu yoshobora kwihanganira. Ariko Imana niyo kwizigirwa. Nizobakundira ko mugeragezwa nibiruti ibyo mushobora. Kumbe uko kigeragezo kiduga nuko gishoboye. Kumbe gisi jaribu linapanda ni kwa sababu naiweza kuimuka. Ariko hamwe nikibagerageza izobacira icyanzo kugira ngo mubone ingene mushobora kucihanganira. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ntibigutera ubwoba rero. Yasikutishe. Usingoje hata kulia. Nurindire no kurira. Usingoje hata kumtusi Mungu. Nurindire no kutuka Imana. Usingoje hata kuacha Mungu. Nurindire no guheba Imana. Mambo yako yapo. Ibyawe birahari. Haleluya. Amen.
Elisa aza kubimenya uwo mugambi w'umwami. Elisha kaenda kujua shabaha ya mfalme. Aramenya ko umwami yapanze umupango wo kuja kumwica. Akajua kwamba mfalme amepanga mpango wa kumumaliza. Umwami abanza arungika umusirikare mukuru. Mfalme akatuma askari mkuu. Nawe ubwiwe ariyizira. Na yeye akakuja. Elisa aza kubimenya. Elisa kajua. Imana irabimubwira. Mungu akamwambia. Nta kintu na kimwe kizogushika ko Imana itakikubwiye. Eti hakuna kitu kitakufikia bila Mungu kukwambia. Dusomye muri Amosi 3:7. Kitabu cha Amosi 3:7. Havuga ngo erega umwami uhoraho ntazogira ico akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Amena. Nta kintu na kimwe kizogushikira uhoraho atakikubwiye. Hakuna kitu kitakufikia Bwana bila kukwambia. Kandi ko tumaze gusoma ko azopasua njia azoshiraho n'icyanzo. Kwa sababu tumeshasoma kwamba atatupasulia ama tutengenezea mlango. Izobikoyereka ikikubwira n'icokorwa kandi ugikore bizogenda neza. Atakuonesha akwambia cha kufanya uanze kuyafanya panga. Elisa aramenya. Elisa kajua ko baje kwamba wanakuja. Bagishika walipofika Elisa acaravugisha. Elisa kaanza kutabiri. Bo bacabibaza ngo avugishijwe n'ubwoba. Wakawaza kwamba ametabiri kwa sababu ya uoga. Dusomye Abami ba 2:7. Wafalme wa 2:7. Ku murongo wa mbere mustari wa kwanza havuga ngo Elisa aramwishura ati nimumve ijambo ry'Uhoraho. Urumva bari baje kumugira turabona ibintu teje. Imana yawe ibintu yaduteje. Mungu wako kasababisha hayo. Elisa aramwishura ati mumve ijambo ry'Uhoraho. Uku niko ragize ngo ejo nk'aya mango kw'irembo ry'Isamariya ingero y'ifu igogoretse izogurwa shekeri imwe. Kandi n'ingero zibiri za sayiri zizogurwa shekeri imwe nyene. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Ni vyari vyoroshe kumva. Haikuwa kawaida kusikia. Ingero zibiri zifu ya sayiri. Malipo mawili kama ya unga kama ni wa sayiri. Ingero zibiri za sayiri. Malipo mawili ya sayiri. Ingero kera bakoresha kwifu bakoresha akagemeri. Hapo awali walikuwa wanatumikisha akagemeri. Mu Burundi Burundi. Mugabo ifu menga baripima ku kilo. Kwa sasa wanapima kwenye mizani. Dufate ibiro bibiri. Tukamati kama vilo viwili. Zifu vya unga. Kivunde. Abakunda by'ingano basi by'ingano. Wanaopenda ngano. Abakunda bw'ibigori basi bw'ibigori. Wanaopenda mihindi wa mihindi. Abakunda bw'amasaka basi bw'amasaka. Wanaopenda masaka hivyo. Buvuye takindi chakane chumwanda w'inuma ugugwa senyi. Unatoka kwa kile cha 4 cha uchafu wa njiwa unauziwa 5. Hama uchuronga ibiro bibiri vyifu ku rufaranga rumwe. Hapo upate vilo viwili vya unga kwa pesa 1. Birabagora gutahura. Ikawashinda kuelewa na kutambua. Mugabo nawe bigiye kukubaka. Lakini nawe unakwenda kukua hiko. Bigiye kukoroka ibei mu buzima bwawe. Inakwenda kushuka bei maisha yako. Amena. Amen. Wabora ngo kumenga birazimvye mu buzima bwawe ariko bigiye kuja hasi mu izina rya Yesu. Uliona kwamba viko vizito maishani mwako lakini vinakwenda kupunguka bei. Umukomanda vyumvise. Komanda aliposikia hayo biramusiga. Manaki akaishiwa. Gute umwanda w'inuma irobo twayigura 5. Aje tu uchafu wa ndege robo tunanunua pesa 5. Umwanda wose no kuvuga fois 4 sivyo none. Umwanda wose uchafu wote wakagura ulikuwa unanunua kapata hivi. Wakagura 20. Ulikuwa kauza 20. None uronse ibiro bibiri sasa unapata vilo viwili vya unga. Kwa shekeri imwe. Kwa shekeri 1. Wa musirikara chavuga nabi. Ule jeshi akasema vibaya. Ku murongo wa 2. Mstari wa 2. Ariko umugabisha uwo umwami yagenda yegamiye yishura uwo muntu w'Imana Elisa. Ati mbega Uhoraho naho yotobora amadirisha mu ijuru ivyo vyoshoboka. Ivyo jambo numva nanje ringoye kuvuga.
Na mimi nasikia neno ngo hilo na Imana yotobora amadirisha mu ijuru ngo ntibyoshoboka. eti hata Mungu atoboe madirisha mbinguni haitawezekana. Kandi ijambo ry'Imana tubuye ko bishobokera uwizeye. Tena ndio Mungu atuambia utile inawezekana yule ana imani. Ntuze wigere wature ibidashoboka. Usiwazi kukili Uze wature ibishoboka. Ukili yanayowezekana. Uko bizoba. Maana vitakuwa. Amen. Amen. Burya ijambo ry'Imana rivuga ngo ibibogaboga mu muntu nibyo biserukira mu kanwa. Maneno ya Mungu yanasema kwamba yale chamchemu ndani ya mwanadamu ndio inahakikisha ndani ya mwili. Icyo userura mu kanwa kawe nico kizokubako. Kile ambacho unakiri kwa mdomo wako ndicho kinakutokea. Elisa akamwishura ngo. Elisa akamjibu anyene avuze ati ivyo birashoboka. Eti hivyo inawezekana. Aramwishura akamjibu atuzobirabisha amaso ariko ntuzobijako. Tutavionyesha kwa macho lakini utavikula hivi. Elisa tataura ati uyu muntu avuze iri jambo. Elisa akasema huyu mtu anasema neno hili. Bisigura ko azobibonesha amaso mugabo ntazobijako. Inamaanisha kwamba ataviona kwa macho lakini hatagusa. Nuze wigere watura nabi mu buzima bwawe. Usiwahi kukili mabaya maishani mwako. Uze wature kwibyiza. Ukikili yako mazuri. Uyu mugabisha yavuze ibimurimwo. Huyu kiongozi wa askari alisema kilio ndani yake. Niyumva ko Imana ishobora gukora ikintu. Hakukuwa nasikia kwamba Mungu anaweza kutenda kitu. Ariko Elisa, lakini Elisa yazi Imana asenga ikwiri. Alikuwa anajua Mungu anayemuomba jinsi na mamlaka. Uyu muntu nazi Imana. Na huyu mtu naona huyu mtu anamjui Mungu. Elisa niyarinze kubaza Imana ngo ndamubwire. Elisa akusubira muulize Mungu ni mwambie nini huyu. Yalimubonyemwo. Alimuona yeye ndani yake. Alimuona mati yuarinza vuguku. Alimuona tu amesema hivi. Azobibonesha amaso ntazobijya. Atayaona kwa macho lakini hatakula mema hayo. Dusubire kuri ba banyamibembe bane. Turudie tena kwenye ukoma wa 4. Banyamibembe bane. Wale wenye ukoma wa 4. Nabo inzara imaze kubakubita sawa sawa bya danje. Nayo njana ilipowapiga sawa sawa. Baravuga ati bahungu. Wakasema wanaume. Kufa ko twapfuye. Kufa tumekufa. Reka tujya kwisaba baje basirikare b'Abasiriya. Acha tuende kuomba wale majeshi wa Siria. Turabe ko baduha. Tuone kwamba watatupa hata kidogo. Batwishe n'ubundi twapfuye. Wakituwa tulikuwa tushakufa tu. Aina batotwica bakaduha imisigazwa twiri. Labda wasituua tupatie vya kubaki tujilie. Bagiye. Walipoondoka na kwenda. Imana ikihindura amatwi y'Abasiriya. Mungu akabadilisha masikio ya Wasiria. Mu gishingo cyo kumva amaguru y'abanyamibembe. Mahali pa kusikia miguu ya wenye ukoma. Bumva ngo na mashar de combat ni biduga vy'ingwano biriko biraza bihinda. Wakasikia kwamba ni vigali vyenye mapambano vinakuja Bumva ngo na karubu kenshi. Wakasikia kwamba ni vikalala mingi. Baca baratemesha. Ibaze abantu igihugu cyose cyananiwe. Jiwaze watu nchi yote imeshindwa. Ariko abanyamibembe bane baje ntani buye bari bafise. Lakini wenye ukoma 4 walikuja wana tali juu. Kubera Imana yabikoze. Sababu Mungu ameyatenda. Abansi baca barahunga. Maadui wakakimbia. Reka nanje mpagarare ngaho uzovyibuke ko naciye mpagarara ngaho. Acha nami nisamame hapo utakumbuka kwamba kubera Imana yabikoze bagiye kuguhunga mu izina rya Yesu. Sababu Mungu ameyatenda wanakwenda kukimbia katika jina la Yesu. Kubera Imana yabikoze Imana igiye kubumvisha ibyo batariko barumva. Mungu anakwenda kuwasikilizisha yale ambayo wanasikia. Kubera Imana yabikoze Imana igiye kubateza ubwoba baguhunga. Maana Mungu ameyatenda anakwenda kuatia woga wa kukimbie. Ni buri kubigenza mu kugutabara. Hakosi gisi ya kufanya ila kusaidie Mungu. Iraguha ubwenge. Anakupa maarifa. Iraguha amajambo. Anakupa maneno. Ukabikora. Unayafanya. Kandi byakugwanya bikaguhunga. Tena aliyokupiganisha na kukimbia. Abisirayeli wale wa Israeli ni bari bazi biriko birakorerwa hanze y'igisagara. Hawakukuwa wanajua yale yanatumikiwa nje ya mji. Baguma barira kumbe gutabarwa kwarabonetse. Walibaki wanalia kumbe kusaidiwa kumeonekana. Ushobora kuba ukirira kumbe gutabarwa kwarabonetse. Unaweza kuongala unalia lakini kusaidiwa kumeshaonekana. Ushobora kuba warishuwe mugabo ntabyo uramenya. Unaweza kuwa umejibiwa lakini hujafahamu. Inyishu yabonetse nubwo uri kurarira byabonetse. Jibu imeonekana ukunalia ndugu. Ushaka wohora inyishu yabonetse. Unaweza nyamaza jibu imeshaonekana. Abisirayeli baguma baririra hariya na ya mabyintuze navuze ko ntayavuga nayo wa mwanda winuma baguma bagura hariya. Naho abanyamibemere kumbe wenye ukoma kumbe bafise ijambo nk'iri dufise uno munsi. Labda na wewe kuna neno kama yetu tuko nalo leo. Abanyamibemere bafise ijambo nk'iri dufise uno munsi. Wenye ukoma walikuwa neno kama yetu nalo leo siku ya leo. Ugiye kubijya imbere y'abantu. Unakwenda kuvikula mbele ya
babanyamibembe barashika wale wenye ukoma wakafika pale, baritereka rero ibiryo, wakajipatia sa chakula, barajya. wakadame. Urazi kujya nk'umaze imyaka 5 atarigera ajya? Unajua kula kama mtu anamaliza miaka 5. Biblia ivuga ngo barariye baranywa, inge ndarabe. Biblia inasema kwamba walikula wakanywa, barajya wakakula baranywa wakakunywa, baruzuza mpaka wakajaza matumbo. Bamaze kuzuza, walipojaza, imisigazwa niyo bahamagariye abene gihugu basigaye mu gisagara. Vile vya kubaki ndivyo waliitia watu wa mjini. Abami ba 2:7 aho nyene muce muja ku 8. Wafalme wa 2:7-8. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Nuko abo banyamibembe bashitse aho izo sago zitangurira, binjira mu ihema rimwe, bashirako barajya baranywa akaburungu. Imbe hagati ya barajya baranywa nta kaburungu karimo, byagenda bijanye. Bilikuwa vikienda sawa sawa. Urumva akaburungu akavirgule bakitangwa iki? Agakwawe nagakwabu karimo, hapa kukua virgule avuga ngo barajya baranywa. Ni jambo rivuga ngo urumva reka ndasome neza. Nuko abanyamibembe bashitse aizo sago zitangurira virgule, binjira mu ihema rimwe virgule. Iri jambo naryo rirafatanyirira hamwe, bashirako barajya baranywa wakakula pia wakakunywa. Nibariye gusa, hawakukula tu ngo abaga kwabu bace banywa, pawe virigire afu wanywe. barariye baranywa, walikula wakakunywa, baragara wakavimba. Kugara nje ndabishizeko. Kuvimba mimi nje natia. Bicaye wanaketi, wamekaa mkao wa kula, bicaye muri position yo kujya. Sawa barajya wakakula baranywa wakanywa. Muriko murahabona? Munapona? Basahura mafeza n'amazahabu n'imyambaro, wakaiba fedha pia na dhahabu pia na mavazi. Na virgule yari ihari ngaho. Hakuna virgule. Amafeza ni argent, fedha ni argent. Amazahabu ni or au pluriel. Dhahabu ni or. Si zahabu imwe na mazahabu ni madhahabu mengi. Ni myambaro na mavazi. Ndibwira ko umunyamibembe umwe yacyafata izigi koronera arashira. Kumva barabasoda bahuzu. Nawaza kila mtu mwenye ukoma alikameza za kikoronera katia. Uamba iziki generalo akachabwira wao ndiye ambaye iziki koronera ntubiti asarisha. Ule na fala za ki general naambia ule koroneti nipige saluti. Naye chupu. Niko babigira. Ndio wanafanya hivyo. Huyo hivyo. Baravina, wakacheza, baratamba, wakacheza, barajya, wakala, nimba barabiciriyemwo kama walitemea. Hama ibyasigaye, lakini aliyobaki baragenda barabinyegeza, wakaenda wakafuchika, baragaruka binjira mu rindi hema, wakaingia kwenye nyingine hema, basahuramo ibindi, wakazua vingine, kwari gusafisha ihema ku ihema, ntajyo basimba, hakuna mahali waliruka, nabyo nyene baragenda barabinyegeza, na hivyo wakafuchika. Bandanyura soma muhira, we uburama amatwi kwanza, we nipatie masikio, we harabe muhira uraza kuhasoma neza harajyo, patisame ukiwa nyumbani utapasoma. Ubandanije uraza kubona ingene bavuye bacaja guhamagara bene gihugu bandi baze kujya rero. Hapo ukiendelea kusoma utona gisi wanaenda kuita wengine kwenye nchi waje kuzoa. Ariko babanje kubijya ni bande. Lakini walioanza kula ni wanani? Abari basuzuguritse. Wale walikuwa kizarauliwa. Abari bafashwe nabi. Wale walikuwa kikamatiwa vibaya wametupwa nje. Abora basemerera ngo barahumanye. Wale walikuwa wanapigia kelele eti wamelaniwa. Abatari bafisagai amahirwe yo kwinjira mu gisagara. Wale walikuwa na nafasi ya kuingia mjini. Abari badafisa amahirwe yo kuba mu nzu. Wale walikuwa nafasi ya kuishi ndani ya nyumba. Mpangai. Umaze imyaka atararongo wabubakana. Yule anamaliza miaka bila kupata mchumba. Umaze imisi atagira kazi. Yule anamaliza masiku bila kazi. Umaze ibihe atararongo inyishu. Yule anamaliza nyakati hajapata jibu. Niwagiye kuba wa mbere kubifunga. Amena. Ndana kwenda kwa kwanza kuvila. Ikanza mgenza ati wamumvise pastor. Mtikise mwanza kumwambia msikia pastor. Ati niwabwira. Eti anambia wewe. Amazibihe ababaye. Aliyekuwa anamaliza nyakati anaumia. Amazibihe arira. Alikuwa anamaliza nyakati analia. Amazibihe atakama. Anamaliza nyakati analia. Yesu. Abantu bamuchiriye kwiteka. Ambapo watu
ndiye amekumbuka. niwe agiye kuba uwa mbere kubifungura. Yeye ndiye alikuwa kwanza kuvila, abandi bagiye kurya imisigazo, wengine wanakwenda kukula iliyobaki. ndakunda ijambo Yesu yavuze. Napenda neno Yesu alisema muri Yohana 14 ku murongo wa 13 na 14. Yohana 14:13 hadi 14. Bicho tuzomusaba cyose mu izina ry'iwe azogikora. Ati kile tutakachomwomba katika jina lake atakitenda. Tugomba tumusabe atugire umutwe nkuko yabivuze. Tunataka tufanye kichwa kama Gisa alisema. Ubutumwa bwiza uko bwanditse na Yohana 14:13. Yohana 13:14 ku murongo wa 13 kugeza ku 14 havuga ngo kandi icyo muzosaba cyose mu izina ryanje zogikora. Amen. Aka kajambo cyose, haka kaneno eti chote karakaze, ni kakubwa sana, karakaze, ni kakubwa mno. iyo aravuga ati ibyo muzosaba byinshi cyangwa bimwe Pangeandikwa kwamba vile mtaomba vimoja ama vingi. kumbura icyo kibazo cyawe cyari kuba muri bya bindi bitokwishura. Labda hilo swali lako lingekuwa vile ambavyo vingejibiwa. Ariko aravuga ati, lakini anasema kwamba kandi icyo muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora. tena kile mtakachokiomba chote katika jina langu nitakifanya. kugira ngo se ashimagizwe mu mwana. Kuri 14 nimwagira icyo musaba mu izina ryanje nzogikora. Amen. Arashimangiye, arasubiyemo kandi arabivuze kuhakikisha kabisa. Anarudia tena anasema mpaka na hakikisha. Data agiye kubikora. Baba anakwenda kuyatenda. Ufise ikibazo nyabaki? Una swali gani? Wibaza ko chonanira Imana? Unawaza kwamba shida yake inaweza mshinda Mungu? Abisirayeli baragiye barabisahura koko. Wale Waisraeli walikwenda wakaiba kabisa. Barabyinjiza mu gisagara. Wakaingiza kwenye mji wao. Hageze aho bariko barabigabura. Palipofika wakati wanagawa, umwami abwira wa mukomanda ngo apanga abantu neza. Mfalme akamwambia komanda eti panga watu vizuri. Ariko abantu bamaze iminsi batajya. Lakini watu wanamaliza masiku bila wali. Bakeneye. Hakuna roza wanataka. Bacha bamuchako baramuhonyora. Walimupita eko wanamkamatwa makanyaga ule kamanda wa jeshi. Yabibonesheje amaso ntabwo yabiri. Aliyaona kwa macho lakini chakula. Bivanye n'amajambo yo kutizera yavuze. Kutokea na maneno yasiyokuwa na imani. Ariko reka we watura amajambo meza. Lakini acha ukiri maneno mazuri. Reka dusaba Data. Acha tumuombe Baba yeye ubuzima bwawe buhinduke. Maisha yako yabadilike. Ikiringo maze sico gisigaye. Nyakati unazomaliza sio nazo zinabaki. Elisa yabwiye ngo ngwejo nkaya mango. Elisa aliwaambia kesho kama saa hizi. Sinongera ko ndi mundwiza nkaya mango. Na mimi naongeza wiki ijao kama saa hii. Mukwezi kuza nkaya mango. Mwezi ujao kama saa hii. Mwaka kuza nkaya mango. Mwaka ujao kama saa hii. Warazo bariyerekanye. Bwana atakuwa amejidhihirisha. Amen. Igihe umaze muri icyo kibazo kirarangi. Wakati unamaliza katika swali hiyo umekwisha. Abisirayeli harageze igihe baguma ku musozi. Waisraeli walifika wakati wakabaki kwenye mlima. Imani babwira ngo igihe mumaze kuri uwo musozi kirahagije. Mungu akamwambia wakati umaliza kwenye mlima umetosha. Uwo nawe urahawe ijambo ngo igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije. Na wewe unapewa neno leo wakati unamaliza kwenye mlima huyo umetosha. Ugiye kuba uwa mbere abiri. Unakwenda kuwa wa kwanza anayevikula. Igihe umaze muri icyo kibazo kirahagije. Wakati unamaliza katika swali hiyo umetosha. Imyaka umaze muri icyo kibazo irahagije. Miaka unamaliza katika shida hiyo imetosha. Ikiringo umaze muri icyo kibazo kirahagije. Wakati unamaliza katika shida unatosha. Igihe umaze uri kurarira kirahagije. Wakati unamaliza unalia. Igihe umaze muri ako gasuzuguro kirahagije. Wakati unamaliza katika madharau unatosha. Hageze aho tubwire Uhoraho. Panafika wakati tumwambie Bwana. Mwenda yavuze ngo muri cyose. Katika ile hadi nasema kwamba chote. Cyose tumubwire arabikora. Yote tumwambie atatenda. Yatubwiye ko tutazoba umurizo. Alisema tutakuwa mkia. Yavuze ko tutazoba hasi. Alisema tutakuwa wa chini. Hejuru. Tuko juu. Kandi turi umutwe. Tena kandi bigiye gukora. Tena vinakwenda. Bwira Uhoraho. Mwambie
Niambie Bwana ivyo ugomba kwagukorera. yale ambayo unahitaji kutendea. Kizima amaze kuvuga ko tutazoba hasi. Ameshasema kwamba tutakuwa wa chini. Kizima amaze kuvuga ko tutazosuzugurika. Amesema kwamba tutadharaulika. Kizima amaze kuvuga ko tutazoba umurizo. Ameshasema kwamba tutakuwa Kizima michia. amaze kuvuga ko icyo tuzosaba cyose azogikora. Amesema kile tutakachokiomba. Nta kibazo warusha abanyamibembe bane. Hakuna tatizo kuzidia wenye ukoma Nta wote. kibazo warusha abajya basamariya. Hakuna shida nazidia wa Samaria. Uragiye kwiyerekana. Bwana nakwenda Injira kujizihirisha. mu isengesho. Ingia katika ombi. Barakwandikiye operasiyo ariko nta operasiyo igiye kuba uragiye kuyikorera wenyine. Walikuandikia operasyon lakini haitakuwa. Bwana nakwenda kujizihirisha. Hari ibintu byari mu nda bavuga ngo biriko biravyimba mu nda uhora arabiyongesheje mu izina Kuna rya vitu Yesu. vilikuwa vinavimba ndani ya tumbo. Bwana nakwenda anavikausha katika jina la Yesu. Komeza kuvugana n'Imana iriko irakora ibikorwa hano. Endelea ukizungumza na Mungu iko na Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe ico mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishurwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango. Ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira nimugwane. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Afitiye Yesu mukinganza tiwe ariba ibyiza gusa endeze z'umutima. Urashaka kwama ukurikirana ubutumwa bwiza kuri telefone yawe? ja kuri YouTube wandike Pasteur Jackson Nkeshimana urasanga ko ubutumwa hamwe n'ubwo yavuze kera. Ntibibagire kugira subscribe canke s'abone. Wibuke kubusangiza n'abandi.